Počet ćemo sa Gabrielom Babnik, ona je postdoktorska studentkinja afrikanistike, literarna kritičarka i prozaistka. Koža od pamuka otvara tipični topos Babnikove, to je ljubav između dečka iz Burkine Faso i cure iz Slovenke iz Ljubljane. Oba dva u tu vezu unose svaki svoje pretpostavke o drugom kontinentu, o načinima bivanja, o društvenim uređenjima, svako donosi svoju kulturu, tako da je Koža od pamuka u onim dijelovima gde imamo, koja se događaju u Africi, puna nekih priča koje su jako slične svakoj cikličnoj priči koja proizlazi iz usmenog slovstva, a onaj drugi dio ljubljanski pun je nekih grafita koji su neki od njih uzeti iz klasika slovenske poezije, na primjer Šalamuna. Nažalost, na ljubljanskim zidovima nisu grafiti Šalamuna, ali to je ipak stvar fikcije koja na neki način jezički sigurno obogaćuje taj roman. Kako taj par prolazi kroz različita iskušenja boravka i ovde i tamo, i jedna epizoda događa se u Parizu, oni su u stvari pod nekim stalnim promatranjem okoline koja ima i predrasude, koja ima neke stereotipe, tako da je njihova veza na neki način ugrožena, zato i postoje u tom romanu dva različita kraja. Jedan od njih je, ako ćemo reći, sretan u nekom filmskom smislu, znači taj par unatoč tim pritiscima i promatranjima proživi u toj vezi, a u drugoj vezi to je ona kap preko ivice koja na neki način povrijedi zastajano njihovu vezu, tako da oni to prekinu. Njezin sljedeći roman je U visokoj travi. Teško možemo govoriti o nekoj tipici, ali na neki način je netipičan jer se stvarno dešava na onom rubu ruralnog u 60. godinama i malo građansko, kako ćemo tako reći. Opet je tu jedan bogat svijet predmeta koji su u tom pionirskom dobu potrošačkog društva ljudima u 60-im nešto značili. Imamo jako veliku i razgranatu porodicu i imamo pripovjedačicu za koju smatramo sve do kraja da je bila žrtva silovanja, ali kako mi vidimo kako ona u stvari oko te svoje traume, a silovatelj bio bi u tom slučaju tast, punac, što naravno razori njihove familijarne odnose, ali na kraju vidimo da je ona u stvari neka osoba koja je sklona spletkarenju, da je u stvari to izmislila, da je to njezina fantazija, ali ona se tu ne zaustavlja, umjesto katarze mi odmah dobijamo neku sljedeći val manipulacije. Za taj roman je nekako karakteristično da je možda još više tih metafikcijskih elemenata, osobe baš na neki pirandelovski način traže i nagovaraju autora. Stalno vidimo da je ta rekonstrukcija neke prošlosti ipak literatura koja je na neki način poligon koji će nam nešto reći o našim odnosima. Treći roman je Sušno doba. Opet je tu veza koja počne između žene u 60 plus godina i dečka iz Afrike. Oba dva
upoznavaju jedan drugoga i svoju kulturu. Oba dva su na neki način, kako se predstavljaju, bila zloupotrebljena, on sa siromaštvom, prostitucijom. Ona puno govori o svom sinu, ali kao u prvom romanu vidimo da je taj sin fikcija, da je već odavno mrtav, nije sasvim u toj fantastičnoj dimenziji, nije sasvim jasno, to je otvoreno i prepušteno čitaocu da li je tu bilo djetoubistvo, da ga je ona ugušila u bazenu, ali vidimo da je ona u stvari pripovjedačica, jedna od dva protagonista tog romana, da je izmislila svoj vlastiti život. To na neki način sliči onom prvom romanu. Neka velika tajna oko koje je nešto stvoreno pokazuje se kao laž ili kao nešto što proizlazi iz nekih nesvjesnih, neosavješćenih sadržaja. I u tom romanu imamo, kao što je karakteristično za Babnikovu, puno nekih primještanja, metaforizacije, pjesničkog jezika. Osobe su kao, na primjer, kod ekspresionizma u 30. godinama ili kod nekog ruskog avangardizma nekad opisane preko nekih detajla, preko pojedinih dijelova, znači tu je već neko, što ćemo reći, kao neki tipološki pojam, na dijelu neki kubizam koji se uvija u jedan visoko estetički jezik, koji ćemo sad čuti, Gabriela će nam pročitati jedan dio svog romana, onda ćemo popričati o svim onim stvarima koje sam ja pogrešio u toj. Ja, lep dober dan. Mogoče jaz lahko govorim slovensko, ali bi vam bilo ljubše angliško. Ker sem rojena 79, tako da moja hrvaščina ni ravno vrhunska. Pa mimogrede, nisem postdoktorska študentka. Magistrirala sem in tukaj sem končala. To je to. Aha, no, se pardoniram, to jaz nisem baš ono... No, hvala, malo si mi povišal, ja. Ja, nisem najbolj v tim činovim akademskim. Jaz sem človek prakse in ulice. Ali si mi pregovoril? Prebrala bi en del iz Sušne dobe, se pravi, to je v bistvu harmatan, čas harmatana v Afriki. Pač gre za to junakinjo Ano, ki je pač aluzija na Ano Karenino, ki se znajde v glavnem mestu Burkine Faso v Gaduguju. Se pravi, odpravi se na neko avanturo, to je 62-letna gospa, kjer pač sreča 27-letnega ljubimca, oziroma pač temnopoltega moškega na ulici. Mimogrede, v bistvu roman je nekako, kot vsi moji romani, aluzija na Philippa Rotha, Dying Animal, umirajoča žival, se pravi, ženska skuša nekako preseči smrt preko mladega telesa. Sem pa naredila to subverzijo na mesto moškega, ki si jemlje mlado meso, sem v bistvu vzela žensko, ki si jemlje moško telo. Skratka, sta v hotelu in tak dialog med njima. Spiš, je rekel in premaknil svoje božansko telo. Bil je iz zlate dobe, ker se ljubimci niso držali za roke, še skozi lase so si komaj šli. Ne morem. Hotela sem reči, ne znam spati kot ti, vendar ni imelo smisla, ne bi razumel. Naključni tujec, s katerim sem v postelji preležala popoldne in eno noč, ne da bi se med nama karkoli zgodilo. Med ponovnim odlaganjem torbe na tla na tepih, po katerem se je sprehodilo že toliko stopal, večinoma bosih, odkot sicer tisti von po potu, po goloti, po zamolčanosti, me je spreletelo, da je ta nevesek vse, kar mi je ostalo od prejšnjega življenja. Zunaj lije noč, na njo kapljajo zvezde in moj sin nekje v onstranstvu gleda še en nor film. Tokrat iz lastnega življenja. Zazrla sem se v njegov molk in na to njegove velike dlani z lepo oblikovanimi nohti, nekoliko nenavadno za fanta s ceste, ki je počel že toliko stvari, pa vendarle zatlačene za kavbojke. To je tisto golo, kamnito področje, ki ga verjetno premorejo samo moški, ali pa sem jaz iz kakšne stare šole. Zebe me je rekel in z brado pomignil nekam pod pas, kot da hoče prekiniti moj tok misli. In si greješ roke.
Ja, pa še navajen sem. Vedno sem si predstavljala, da moške roke v hlačah pomenijo protekcijo in seveda preverjajo, ali je stvar še tam. Moj sin tega ni počel, vsaj ne v moji prisotnosti. V tem je bilo verjetno tudi najino soglasje. Ko se je dogajalo njemu, je skrival, ko se je dogajalo meni, bi mu morala pokazati, ga učiti. Vendar sem mislila, da bi ga vsega o flori in fauni morala naučiti druga ženska. Druga, kot sem bila jaz druga za tega mladca pred menoj. Veliko moških to počne, je leno dodal in mi namenil nasmešek, pri čemer je razkril zgornji rob dlesni. Nisi videla tega pri nogometu. Zmedlo me je, zmedlo njegovo nenadno tikanje. Bo zdaj še enkrat ponovil tiste vulgarne besede, razkleni se, daj, da te pofukam, čeprav jih ni nikoli izrekel. Veliko žensk, to sem videla v tistih reklamah za mila in detergente ali pa celo prebrala v detektivskih romanih ter raznobarvnih časopisnih dodatkih, ima to željo, obsesijo po posiljevalcu. Groza, da bi se nekdo na silo vzel njihovo telo, da bi v zatemnjeni hotelski sobi prodarovanje, sploh če je moški lep in mlad in temnopolt in one stare in ovenele in svetlopolte, se lahko spremeni v mantranje, v priklicovanje. O Bog, če bo res storil kaj od tega, bo z mano konec. Razprla bom usta kot ona z vlažnim, svetlikajočim v sebi, medtem ko je otrok padel med snežinke in je stol ob oknu ostal prazen. Sem in? Tam spodaj smo najbolj občutljivi. Spet sem pogledala proti torbi na tleh. Vse prijateljice, ki so poznale mojega sina, so me potem, ko so opazile njegovo veliko ovelo z prepadeno pojavo, začele gledati sumničavo. Zanje sem postala nekdo drug, ne Ana, ki so jo poznale. Še vedno Ana v visokih usnenih škornjih po zimi in kačjih balerinkah poleti, Ana, ki izdeluje mehke blazine z botaničnimi vzorci in tapete v ognjenih barvah, vse to, ker ni znala ukrotiti svojega skrivnostnega in nepredvidljivega vrta, pa vseeno drugačna Ana. Ana izdajalka. Ana izumiteljica svojega sina, ki je bila videti tako močna, ko ga je rodila. Ana, ki po rojstvu ni bila nič drugačna od onih div, ki na odru bosih nog srkajo viski ter kljubujejo celemu svetu. Toda potem se je tej Ani otrok sfižil. Nisi vedela, da hijene žrtev najprej zgrabijo za moda. In ker nisem hotela, da bi samo sebe ter svojo celotno življenje opazovala z neke nove perspektive, sem mu na hitro odgovorila. Če ulovijo samca, kaj pa, če ulovijo samico? Vas ne zaboli šok tam spodaj, je rekel, in zdaj se ni več smehljal, ni več kazal dlesni. Nagnil se je nekam proti moje polovici postelje in zdelo se mi je, da se vendarle hoče dotakniti tistega skrivnostnega področja. Ne vem, še nikoli se mi ni zgodilo, čeprav je po mojem vagina bolj za nežno odprtje in dotik. Jezik, ki sva ga govorila, ni bil njegov jezik. Dal je vtis nonšalantnega razbojnika, ki se ima povsem oblasti, vendar je bil tam pri srčnem prekatu še ranljivejši od mojega sina. Ja, to je res, bolj zaprta je. Zdaj sem bil jaz na vrsti, da se zasmejim, da pokažem dlesni. Ali veš, kaj se pogovarjava? In ker ni kazalo, da bi vedel, da bi v tistem hipu sploh karkoli vedel, sem rekla nekoliko predrzno sicer za tisto hotelsko sobo in za svoja leta. Ali veš, da sva se ravno zdajle ljubila? Vsi moji akvareli skupaj niso premogli pol toliko nežnosti kot njegovo vprašanje. Misliš z jezikom? Zaželela sem si, da bi mi šel skozi gost las in da bi doživela tisti čudoviti sanjski trenutek zbližanja moškega in ženske, ali pa da bi vsaj razgrnil zavese, težke žametne zavese, ki so naredile noč še bolj temno, vendar je storil nekaj čisto drugega. Budući da je Gabriela, tako reći, posthistorističke godište, ja ću probat davati kratke sažetke onoga što će ona reći, ili razumijete slovenski toliko? Razumije, super. Gabriela, zdi se, da pravzaprav ta tvoja odločitev za tematiziranje multikulturnosti prihaja od prej, preden si spoznala svojega moža, ki je seveda iz Burkine Faso, da je pravzaprav ta mož je na nek način posledica. Živela si med drugim v Nigeriji in se pravzaprav ukvarjaš tudi z temi kulturami. To je dosti nenavadno za Evropejko, čeprav je danes seveda svet seveda postal globalna vas in je neskončno pretočen. Ja, v bistvu jaz sem šla sem v Afriko deloma zaradi knjige, tako kot pač vedno hodim zaradi knjig. Bila je tisti čas zelo prisotna Sonja Perle, angel varuh moj, črni angel varuh moj, barva sladke čokolade.
Prebrala sem pač potem tudi nekaj afriških romanov in odkrila, da je tukaj pravzaprav ta korpus neskončen. Zaradi tega sem se tudi odločila delati magisterij, predvsem Nigerija. Nigerijcev je recimo 160 milijonov in imajo strašansko lepo in fino infrastrukturo, se pravi, imajo Nobelovo nagrado, Bookerjevo, Orange Prize, vse so pobrali. Tudi prevajam trenutno eno nigerijsko avtorico. Skratka, vrgla sem se v ta postkolonialni svet, no, predvsem afriški svet. Tako da tudi v romanu nekako skušam združevati neke specifike, ki sem jih zaznala med študijem, kaj naj bi to afriški roman bil. Se pravi, dokumentarni momenti, ta povnanjenost, ki jo očitajo Afričanom, ampak jaz nekako skušam združiti, se pravi, dokumentarizem in ta nek poetičen jezik. No. Se pravi, prvi roman je bil na nek način revizija Josepha Conrada, Srčete me, tudi Marguerite Duras, recimo Ljubimec, ne. Si domišljam, da sem šla to na novo pisati, Koža iz bombaža. Potem drugi roman aludira spet z Jehudom Mihajom, izraelskim pesnikom, ne. Tam so celi pasusi notri, pravzaprav, Mihajevi. Prije sem spoznala, da je moj oče nežen, je umrl, ne, navznoter, recimo Thomasa Transtremerja, sem praktično cele pasuse dala v visoko travo. Tretji roman, kot sem pa že rekla, ima pa polno aluzij na afriške romane, predvsem nigerijske romane, ne. Tako da jaz v bistvu ne bi zdaj tukaj nekih avtobiografskih elementov. Nisem ti potikal avtobiografije, ampak hočem reči, odločitev bila verjetno vnaprejšnja, pol je šele prišla potrditev. Najprej so bili filmi, ne? Najprej bil filmski festival Fespakol v Godogoju, potem jazz festival, potem pravi električna kitara, potem ta svetlova. Skratka, mož, s katerim živim že kar nekaj časa, s katerim imamo družino, pravzaprav moja pomoč. Če se mi kje zalomi, če nečesa ne razumem, se pravi, te neki zgodovinski fakti, ki jih ne moreš vedeti, ne, potem preverim pri njemu, ne, ker gre pač za novinarja in tako naprej. No, v prvem romanu je kar nekaj primerjav med Čankaro in med Titom, recimo. Ja, Thomas Sankara, Thomas Sankara. No, jaz to po sanskrtu izgovarjam, zgleda, ker nisem afrikanist. Ampak tukaj smo imeli v tem odlomku pravzaprav en tipičen prizor, ki govori seveda v stanju najvišje ljubezni, pa konec koncev tudi v nasilju v erotiki, ne, ženska, ki si želi posilstva, kar seveda aludira na kožo iz bombaža. Hkrati sta se pa spoznala, ko je tako rekoč hotel ropati ženska in njen ljubimec. Skratka, te odnosi so pravzaprav proizvod neke patologije njune preteklosti, če lahko tako rečem. Ja, seveda, če napišeš pač 200-300 strani, moraš imeti material, ne? Pač moraš narediti nek research, neko raziskavo in si zamisliti, kako boš to dramaturgijo speljal, ne? Sušna doba, zdaj, če si me že ravno to, se pravi, imamo tukaj junaka iz Ceste in moje ključno vprašanje je bilo, kako tega dečka legitimirati, kako pravzaprav ga legitimirati v smislu, da bo on bil zmožen pisati, ne? Teh otrok sem kar nekaj videla v Afriki, se pravi na cesti 5-6-7 let starih, ki beračijo, to so berači, in sem si ga vzela za lik, se pravi to vrstnega otroka. In Ismael v romanu posluša radio RFI, recimo francoski mednarodni radio, ta je prisoten bolj od BBC-ja seveda v frankofoni Afriki in se potem, ne vem, zvečer si kupi krompir in ta krompir je zavit v časopisni papir in potem prebira, se pravi, poskuša se učiti črk, ne vem, tovornjakarjem vozi oziroma prinaša vodo in spet preko njih dobi neke revije in tako naprej in se poskuša učiti. Potem kasneje ga uči teta in tako naprej. Skratka, tukaj je bilo vprašanje, kako zdaj tega kako mu podeliti, da bo zmožen pisati. Ne? In na koncu, čisto na koncu romana, to je pravzaprav ta trik romana, Sušna doba, ki ga malo kdo pravzaprav opazi, ampak ni odveč, če ga povem, da je ta roman na nek način rokopis, se pravi otroka iz Ceste,
ki ga dobi v roke njegova ljubimka, se pravi Ana, Slovenka, in ga dopolni. Ne? In to je ta catch romana, ki sem ga skušala utemeljiti. Se pravi, Ismail na koncu tipka na nek star pisalni stroj vse to, kar mu pade na pamet. In na začetku imamo grobe stavke, imamo žargonski jezik in na koncu imamo te neke dolge stavčne strukture, ki sem jih seveda vzela od Javierja Mariasa, si domišljam, ne? Čeprav to je nepresegljivo, kar on piše, ampak kljub temu se pravi, da sem dobila neko ritmiko stavka. Ne? In to je predvsem pri njem prisotno. Erotika pa ja, seveda, jaz imam zelo rada to, da to mora biti narejeno na nek tak subtilen način, se mi zdi. Včasih mi uspe, včasih mogoče ne vem. In to linijo vlečem že od kože iz bombaža. Ja. Kaj so pozabila povedati, oziroma kaj se ti zdi, da bi morala povedati o tem uradnem delu, ker itak se bomo potem pogovarjali nekako neformalno. Mislim, to je zdaj priložnost za statement, ne govoriti založnike, zakaj ne te prevajajo. En od teh razlogov je, da je Gabriela dobitnica Evropske nagrade za mladega avtorja, kar verjetno veste, ne, to je ta letošnja. Ja, nič, ne, to, da sem tudi v vlogi literarne kritičarke mogoče, ne, ko pač obnavljamo to vsebino, jaz sem ves čas razmišljala, da vsak stavek, ki si ga rekel, sem v bistvu razmišljala, zakaj sem ga dala kja, zakaj sem šla sploh napisati neko knjigo, ne. Zato, ker korespondiram z drugimi avtorji, ne, se pravi, prvi roman je bil pravzaprav malo iz neke jeze, kako se v tem prostoru prezentira Afriko, no, tako bom rekla. In je bil napisan v enem takem dihu v 2 mesecih, v bistvu je bil naročen roman. No. In tudi potem kasneje. Potem drugi roman sem nekako izstopila, pokazala, da znam pisati tudi o čem drugem kot zgolj v Afriki in spet sem se potem vrnila, ker se mi zdelo, da se to lahko privoščim s tretjim romanom.